Kedorbash nong keriem haka khatnyo tere unai tung arja arpusaw kala pli perdai ke jing rakhi dap nyopsan senam jongka badya ke jing yalang lapun long haplau ke Saint Xavier School. Hakadi ke si lawan bersak hilang daw sembut menteri rangba ka jalau beri pe ketenat urban affairs uba asnyau balang dhar kumukongsan haringkat ke jia don lang uba Charles Pingrove WMLA ke dong thamai constituency upa MI na Manix iem usiem ke hima meliem uba bawan iem urang ba snang bat kibe-kibe. Shushu hakading ski kador bash nong kalapan krep ban snai ka yeng building bathamai ha arts and culture hall block 1 ka basan mala ka ban kentup lang yaki office trai kam baper. We always have a positive things always in our mind. Kata kadai habangi ko aku beri ublay ahi. Ladagim ko amangi ublay ko no ahi. Takani kadai kajing sedang kebarit. Kaburong ko bakraw kum kusnong la yo ibne. Takai burom ru yang yo mani don lang mapi yo kalat mani itu itau. Ya kinong penyai snong penyai tau. Kirurong ba ni jeka kani lokaliti baper. Ni soto ba tangkawahi kumong ipa emene. Kari dustumi kasih kaper ba ngajang juong ye meni ba ban ngakan mau don gawe ke culture program ke bajo don na jain tia ke tu jong ga plates den ke tin pareng ngakan mau borok union minister wat ke Sonia kan di prime minister ujuk kan mau bae ka habngi presiden Delhi ke culture di kalong unik ba la pipe le ka chats im kalong kum kitu pe le ka be den klam kalong kum tu pipe le ka Christmas kalong kum tu kalong so unique. Yes, we may be small in number. Our uniqueness is always make us strong. Namar kajingjo become strong kajing bon pai. Kajingjo become strong hakajing yatali. Hakajing yatali. Kani kedai gedak ke pila pani kajing yatali jong pi pelala man pelongkat kani ke program ke bodon. Kublai sibon nakaliang kejong arong amdon ketin suban ong ngamjo deh hubah keren Islam bro. Hanai yo kum gerong ba jongan song yo pudon kam yanga. Mulai you are free to come in my office at any time. The kublai sibon de kapor ba pitip ba kai ba sotenat hani po ri khasi ka jongi man khamnya ru ban tip apa haboro kawei kari India jongi de tang sang ni hapo ri khasi bangindang dan yaki nong sensyar tenrai kibalat tip kom kirang ba shnong ban phnya sa rituar kim don chu kirang ba shnong hoj kom ba pitip hi ba kirang ba shnong kidai ki kpa hapo ka imlang ka salang kidai ru ki bakit khiai ka kam ka jam wala maki khlamyo ya kanu jing siu kadai ru ka jing IT met an man siam jong kirang ba shnong kibala ban pelong ya kari be jongi saudong sauker bahkan te ala kam yang nu ke jing snio komba pitip bakade naka jingdon jong kirang ba shnong kila aruba kumnu ban
te lakam ya ke jing sniu ki baharu kumba pitip menta ke jing jelai jong ki jing sniu ba pher lam da de badan kirang ma snong ne ka dor bar snong ngim tip shu ke ai ban jai ni ka ri khasi ka ba it ke jongi hoi kumba pitip hi kumba ongi ba ban mane bangi hangni ngiyai den kat ta ki lai teli ki mau bersiu hoi kumba pitip ke hima karaj ba kumju ruk snong ka dor bar snong ka dan ru ya ka ikhtiar ka ba klan bor tam hangni hapo kari ka ba it ke jongi ke benta ke ba khrau tam hapo ka snong ka thau baru banyak kit ya ba'lam ya ka baha kamiat hasnong di nakaliang jonga nakit bok ke riwang ya kani ka snong nong kriam ka banang ya kiu nakawei ka por sakawei ka por badru bai ba kirang ba snong ki jongiru kinang trehok ya ka kam ka bala bensat aki tang ini kintin ba nga long uba don bok shisha namar hakapor badan ki breu ki bakili nga Charles filalong emili sa dong kendong suppose nem baca sorru bendalas dan poi ke term baar dong suppose nem kam suk seno gyo senong kendong ne nong sor dong senong kendong ru kasuki tambah sor kasuk palat kadaw golong ba ngayo I hakini ki snem baladep aba barok wi ka pertai kangat ketuka jing stom mengiong ke COVID-19 om dan uweru hakajil akajongi ke bos hutu ya ketuka jing stom barka jing patai kawan man kesni nakawe ka por nakawe ka jing patai sakwe ka por nakawe ka jing patai hadu wala akul marlut wat yo ba kladru yong tep khadal put sepo hadin ba melati syuk yang em kanir kelabian jing batai mabun Henry nga hab yaro ya ka sinjuk jong kanong tumay pula kadang sinsas nong ki ramas nong baro khatsan ngut kia tili bat ki lai kit kini ka kam ban pek ba baro ki nong snong jong kanong tumay pulun apaka jingalang jong presiden bawan sekretari kila pisting kila kit ka di kalengkor ka kiaban pay ki nong snong baro isnong baro kay nganong jar kerteng kirang bas nong getili katu kala pinsuk yo emele nomor ba ngasngo hak tu ko por kinadan khandreu mut ki emele lani khandreu mut ki rong bas nong ringkat banga endre kani ko ong ba habaginya tili kamdan kanono no kajinge tani kajing sitam bagi melaban kit benba agri por bawan ngetip pagkam jong pir ko bakya imar kam kaya ka kam jong rombas nong banyu kam jong emili nomor tang suja ai pun be rombas nong ha ko babare pe katukas nong jong pir ko ta jagawan pe ma pe rombas nong kamsuk tingatip ka kam ko bakya kakam bapietre dengan monsuma di ayu blay bun ayu pi ke bor kam tangi pi bawan bapinang tre sitom nang mentaka imlang kasalang nang mentaka roy ko par jo kasno nong Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F?
Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.